I ljudi, prije ovog klipa bi se samo htio da zahvalim liku koji mi je napravio channel art. Link njegovog kanala će biti u opisu videa. I ćao ljudi, gdje ste? Dobrodošli u drugu epizodu Skywarsa. Pa, ajmo! Koja je mapa? Nether. Je tako? A ne? Koja je mapa? A, Fortress. Ili je Forest? Čekaj! Forest, da, joj. Eto, tako li što imamo quest? Diamond, to što? Super staka. Brale. Nemamo weapona. Imamo. Što ja gledam baš drago. Znači. Već bangoš! Ujo me prepade. Diamond helmet. Bow. Ja. Batch. Imamo jedan. Ne, znao sam da me neko špijunija, majko ili jedan. Pičku. Da li ću uspjeti? Neću, a daj, da li si realan? Ja nisam mogu niš protiv njega, ja mislim da ima Iron Sword. A daj. Čoveče, to je glupo. Koja je glupost? Ja noob sam u PvP. Moram da poradim na PvP-u. Battlefly 2. Vas? Držim. Kakve glupe mape sve imaju? Jedan, gotovo. Evo, uzmaj. Jesam glupe stvari dobio. Weapon, to. Nema ovdje. Nisam glupe stvari. To, Miško, tako te. Tako bre! To je to. Imamo hrane. Da, ovdje imam ja. Nisam. Jebote moj milisav. Jebote moj milisav. Ostala mi jedna strela. What now, friends? Će me ovaj izbombusa. Jebem ti majku. Jebote moj milisav. Ko me nađa? Zabarikadiram. Ej bre! Ti jebem mamu malo. Jebem ti chat, ti jebem. Player settings. Chat. Tako. Nema što. Ti jebem mamu sam. Koji sam ja glupantar? Stick. To. Diamond. To je to. Uja, me prepade. Ona se ne ustra.
brzinom svetlosti. Brum, 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 brum. Jebim ti majku! Nema šta, pro sam. Majka sada. 5 minuta već snimam. Da uključimo sad čat. Koja je mapa? Vi ste. Ojde bre. Evo ga, počemo. Ne pada me neko, gdje je čest? Ide na četvrtu majmune. Ne, what? Šta radi? Totalno sam se izgubio, šta mi fali leggings. Vepna nemam. What the fuck? Man. Kidding me? Gledaj sad ovo sunce ti poljubim. Jebote moj ministar. Veselo. Sad kad ja se mogu s nekim da se timujem, nema ovaj jači. Znaczy się filmu. Wyjebam cię majku. Oj bre. Skin. Jebam ci mamy ciuki. Tak. Oj još ti dosadam sa tu. Još ovdje pecao. Mršu pe nožđe. Si dosala još. Sad imam bol, znaš kako te lijepo pogoditi. Ali nemam. Tu bi se čuo. Jebem malo. Sad. Jebem ti. Mamiću u pički. Oto ti mora pa pecaj! Da se spusti dalje? Ne. Glupa vam ideja. Sad. Problem što ja ne mogu da iziđem da ne mogu. Moj ministar. Ministare. Ovo si mamiće ti jebe. Što nam ja kušim da? Ne, pa šta će Marko ne ide? Ništa Marko ne ide. Joj, da te zgađim ovim nogama. What the fuck, šta ću ovdje? Tako. Ne? Moj pa. Neko je spavno. Ovaj. Da ja ću da dođe. Ne govorim. Brzo. Najbolje što možemo. Jebote moj ministar! Ču tamo! Mačka se probudio, hoće se svodit sa mnom. Idemo. Ljudi, dođi balon za 14 sabova.
veoma ste aktivni u vezi sabovom. Hvala. Nikad do sad koliko saba nisam imao. Ajmo sad, koja je mapa? Mapa vulkana. Nije neki vulkan, ali šta da se radi? Ono šta je samo, što je ovo kod čujemo? Ne smijem to više da radim. Koreći bre. Ajde. Deset minuta i 29 sekundi. Dobre, sad mi treba još neki weapon. Da li sam normalan, bože? Što si od kože? Da si od kože. I krenuo sam dalje, nisu smijem. Ja sam glupan. What the fuck? Šta je ovo? Šta se ovdje nalazi? Dobre stvari, dobre. Tako. Nadam se da ne čujete ovo napolje. Inače neki pas skiči. Ovo što će? Kona The Bridges u Mineplex ova mapa. Šta bre bi? Ti si manić. I jaruću. Ne! Ali ja me baci, jo. Idem još jednu partiju, ako ovo ne pobedim, onda stvarno ne znam više. I ljudi, a da, ako ima neko problem da mi ostavi na chat na mojoj Facebook stranici. Ako ima pa da snimim koju epizodu na Mineplexu, možda vam je ovo dosadno, ne znam. Ne, tu. Nagrira ovo. Tako je bre, idemo. To je to. Imamo sve. Ali ne vjerujem. Šta? Prebacilo me s drugu stranu. Bravo, bar od svih mjesta ja se u teleportu u vodu. Super, Tu Golden Apple. Odlično smo stekovani. Ovo ide na mjesto. Tako, još ne, ovo smo uzeli, idemo sad ovdje. Da pokupimo. Jebote, moj milisav. Te jebo. Moj milisav. Imam diamond boot, ne treba sam diamond helmet. Ja sam full stekovan, tako. Nisam stekovan. Full diamond. I ovo iron. Тут neću naći diamond chest. Može biti? Nije.
Nema. Nema. ¿Dónde está mi izquierda? Nema. Jebem na tu. Čujem bre. Šta mi je? Šta mi je bre danas? Evo ih. Ovo? Idem ovi sad. Ajde, ubij ga, ne! A daj, da si realan! A ništa ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!